Hi guys, what's up? It's me, your Bisaya friend, Jean Tabuada, and welcome to my channel! Yay! So, for today's video guys, kay adto tag SMC side. Asa kay tate? SMC side. Seaside. 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 Basta siya sakto, te. Seaside. Daplin og dagat. Seaside. Bitaw guys, adto mig seaside guys kay magpalit mi og kuan. Ngita mi og kanang camera para pang vlog ba. Kay makapalit na tag camera pang vlog. Yay! Sunod nga nanatay kuan, nanatay ka ng travel vlog kay nindot na quality itong video. Nya, sunod paliton kay kuan. Palit na sa tag drone o kamera nga mulupad. Makabunal tag hapon. Kamera. Oh, so kita-kita lang ta nya adto na mi agadagan na dai mi agadagan na mi. Your body syncopates, you're driving me crazy. And lately I ain't thinking straight. Your body's amazing. We're gonna drive all night. We're gonna run all the red lights. So baby, turn it up. Wanna feel that rush, yeah. We're gonna drive all night. We're gonna run all the red lights. So baby, turn it up. Wanna feel that rush, yeah. The way your body syncopates, you're driving me crazy. And lately I ain't thinking straight. Your body's amazing. We're gonna drive all night. We're gonna run all the red lights. So baby, turn it up. Wanna feel that rush, yeah. We're gonna drive all night. We're gonna run all the red lights. So baby, turn it up. Wanna feel that rush. Nobody does it the way that you do. So, what's up guys? Di anami diri sa ano sa ito? Seaside. Seaside. Oh, di anami sa SMC side guys. So, di amin sa parking area. Adong mi sa kuan. Adong mi musulod. Sila mama. Asa laksi? Wala. Asa man ta dari ta? Sorry. Taga-bukid guys. Bagon sa tadre. Mangitag kamera para sa laag. Mangita mi kuan guys, mangita mi camera para pang vlog na to, pang travel vlog. So shout out guys sa Divide 16 Squad. Shout out. Shout out.
Siyo SM City. Nanabi SM City na. Natuyok-tuyok lang eh. Toyok mi guys, gutuyok-tuyok. Kamong driver, wait lang. Ay. So, manood na ta guys, ari tag SM City. Basin ari ta dari makapili og daghan. Kay mo po ito giingon sa SMC side nga. Dagag kapilian dari sa SM City. One hour later. So hey guys, nauli na di ay mi guys, taod-taod na din humanasan mig pangaon. Grabe guys, dugay kaayo mi nauli, mga 6 PM na. Nalangay pa didto kay kusog kaayo ang ulan, maong wala ko katiwas og vlog. Kusog kayong ulan tapos na busy na sad mi guys niya. Nangita mi og camera nga dili kayo siya tantong mahal pero worth it siya gamiton. So ang akong napalit guys kay Nikon D3500 for only 26,000 pesos. So wala din ako siya napalit sa SM City, napalit din ako siya sa Macy's Camera Shop at bangra siya sa SM City sa APM Mall. So ako ipakita ninyo og unsay naaani nga camera sa sunod na nako nga vlog guys. Sa pagkakaroon guys, mobabay na sa ako ninyo kay naapapud ko'y buhaton ha. So kung bago pa man gani ka sa akong channel, ay mo kalimot sa pag-like, subscribe ug i-hit ang notification bell. Bye bye.